Ovaj savjet, post i rečenica je za kolege koji se bave marketingom, ali za sve ostale koji se bave prodajom. A ona kaže, nemojte riskirati svoju reputaciju zbog novca. Kaže vam to neko ko je to učinio preko nekoliko puta. Nisam sretan, niti sam ponosan na to. Vjerujem da sam se izvukao iz toga i da sam imao sreće. Ali kao i hollywoodski glumac koji za puno para glumi u nekoj produkciji koja je idiotska i poslije toga ima probleme, tako i ovdje. Ima puno industrija koje imaju puno para, ali nisu baš najsretnije rješenje kada odlučujete za koga ćete raditi i kako ćete raditi. I iako su tu pare u pitanju, pazite se jer to može biti kraj karijere ako se mislite baviti nečim drugim. Kao što rekoh, ja sam imao nekoliko puta u životu takvu priliku i očito sam imao sreće da se izvučem i da mogu nastaviti raditi dalje. Industrije koje ili proizvodi koji ne vrijede, ali nose veliki prihod ili veliki profit, jednostavno vas mogu uništiti vašu buduću karijeru. Dakle, nemojte riskirati svoju reputaciju radi para.